目前欧洲也有一寡国家是继续咧为俄西亚进口天然气，不过送天然气的管线会经过乌克兰，即阵拄好合约到期啊，乌克兰就宣布袂搁签约，管线要停止运作。地区莫多瓦这无天然气用进入紧急状态，若斯洛伐克是放调要甲乌克兰报仇。 挪威过节的气氛，因为天然气管线停止运作，有着不罕的影响。东欧小国家摩尔多瓦随即元旦开始进入60天的紧急状态，因为甲俄罗斯的债务纠纷，顶礼拜天然气供应被切断。伫咧摩国的东部，亲俄罗斯的分离主义地区，只个那村边甲关键基础设施有提供暖气。 Россия прекратила транзит газа через Украину. Это касается и направления Европейского Союза, это касается направления и Приднестровья. 伫咧俄战争开始了，欧洲在内的西方镇压国家为了要对俄国进行制裁，开始找石油、天然气的代替供应来源。小美一场运输合约到期了，乌克兰正式关闭俄罗斯天然气输往欧洲的管线，来做到总统泽伦斯基无过再互俄国人用乌克兰的废碳钱的宣言。 I feel we're going into a crisis that will be very difficult to solve at this moment, and I don't really see a way out of it, and it worries me. Price increases are one thing, but when there's no gas at all, that's something entirely different. There will be no heating, no lights, so we're entering a very difficult year. 根据统计，自从2022年俄战争开始以来，欧盟已经大量降低对俄国进口天然气的比例。2021年时阵，俄国天然气占欧盟总进口中的40%，不过到2023年，这个比例已经降到10%以下。这是包括斯洛伐克、奥地利等国家，有愿继续向俄罗斯采买天然气。第一个受到影响的斯洛伐克总理费科，在去年底结束闪电访问俄罗斯的行程了，就威胁要切断对乌克兰的电力供应。Vždy trpí tráva. Ja si neželám, aby Slovensko bolo takouto trávou, ako to vidíme v týchto dňoch pri zastavení tranzitu plynu cez Ukrajinu, čo bude mať drastické dopady na nás všetkých v Európskej únii, len nie na Ruskú federáciu. 不过波兰讲，若斯洛伐克切断对支付的电力协助，波兰将会出面维护乌克兰出现欠电的危机。这条起一个苏联时期的天然气管线停止运作，那是俄罗斯甲乌克兰两个国家自2014年克里米亚危机以来紧张关系的延伸，也挑战东欧的能源安全，牵动欧洲的地缘政治情势。公司新闻张伟林编写。